Here's my black nightshade. Cút cho rau á, cút lên cho con lúa ăn luôn ơi. I picked from my garden, so I'm gonna cook to make plain soup for elders. Cô vô hao rau cho con lâu non á. Vậy, this is how we do. Just cook like this for the young generation. If you wanna cook rau chua for your mother-in-law, your mother, father, your grandmother, this is how you cook. So I picked this from the garden and I already washed it. So I just wait for the water to boil and then I put there and cook. So this is I'm cooking. I wash it. You know what the black nightshade it looked like. This is what it looked like. They don't have the black berry yet. Some are purplish. The youngest have purplish on the bottom, but mostly don't have some purple and mostly don't. Not purple, but that's okay. The purplish is the better, but that's okay. As long as like this is edible. Okay? So, tôi nói cho rau ăn nữa. Cũng muốn cho pizza nữa. Mỗi tế cho tế purple cho mò tế. Làm lông sang hoặc ăn purple lên nó. Thế thì cho lâu rồi là tế chỉ cho mua ha. Chỉ cho purple ha, chỉ cho xuân đau tế chỉ cho purple nữa. Thế thì yên rong nó tôi dạng nữa. Chỉ rong lên nó tế chỉ rong nó nữa. Hello mong ha, hello mika ha nữa. So I speak both in English to make sure my young generation don't know. Then they know. The water start to boil. So I put my nightshade in there. Nightshade, the mode name is zaub. They cook this with green bean tasty too. But I don't have any green bean. I don't plant green bean and I did not buy green bean. So I only have the nightshade. Cô chỉ cho rau, cô chỉ cho tàu, thì cô chỉ mua tàu. Thì cô hao rau á nữa. Ha cô chỉ tàu vô rau tàu thì cô hao rau á nữa. Thì hao lên nó. Hao lên nó thì chăm bao lên chỉ là thì sẽ chỉ mua số tự tô thì là thì xa nữa. Chỉ cho là thì sẽ hao lên để gì. Bao lên chỉ là thì cho là thì sẽ chỉ xa nữa. Một tàu rong nó nữa. So just let it sit here until it's boiling for about 5 minutes. It should be soft enough to eat. Don't boil it too long. If you boil it too long, too soft. Wow. So these, if you don't keep eye on it, it's going to be explode. So I wasn't here. I gone do my squat tip and it overflow when it's boiling. So it's good for you to keep eye on it. Maybe only cook for 5 minutes. It should be good. You test it and it's soft enough. So it's good. It's good already. So now I'm gonna turn off the stove. Cho sống là nó chè. Hao thì tao rủ có rồi chỉ rủ thì bao tiền phư á, cũng chế rau rồi, chỉ tao rồi, tôi phư đó, xả lên nó xong rồi hao lên chín là thì sẽ tiền ra rồi, lên chín là thì sẽ xả rồi, sao không tính thế?
So only cook for 5 minutes, it's ready. If you cook longer, too soft, and it doesn't taste good. So this is it's ready. I turn it off already. So ready to serve. Là xe của ít là thì mót rau nó sẽ nó chị là chị nhà nó mót cho rau bu mót cho cô cho lâu lâu cho lúc khó em mà học sẽ nó chị của ông mót tại tôm bu cho rau. So this is the end. So I like to drink the soup in the cup and take the veggie in a bowl and eat separated. So I'm gonna get a bowl and remove the zaub. Okay. Bột chọc vào chai nữa. Bột cho rõ ai bột hậu thì lên. Thank you for watching. See you next video. Goodbye. Bột lên nó nữa. So I remove the veggies like this. And this is the liquid. Nói cho cô nó. Ít lạt ra để hậu sẽ nó. Ai hamong halu. Le. So yo. Ai nó te. Ta lại nữa.